अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी फॉरेनर चनीगा हुंफुतरा फाजिनबगी मरम पिरक्तबगी असम गवर्नमेंट पु चैख्रे सुप्रीम कोर्ट। फिलीपींस एम्बुसदा लानमी अनि सीख्रे तरानिथोय सोख्रे। थाईलैंड ngasi same sex couple kaya luhongkhre। अमदी इंडिया लेंगांगना हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बु थादोरक्त्रबदी इंटरनेशनल की ओइबा मतेंग लौरगनी हाइख्रे बांग्लादेश अथॉरिटी। ममी टीवी ने संदोक्चरीबा चिंगलोन वांगमगी मापाओ मित्यंग ताबिरिबा पुंगनमकपु निरुपामा मुतुमना खुरुमजरी पाउ संदोकना पिजरी। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ना असम गवर्नमेंट थांगलप एफिडेविट अदु असोइबना पिक थल्ली हाइना फोंदोकपगा लोइनना स्टेट अदुगी मासिया ट्रांसिट कैम्पदा फाजिनदुना थमलिबा फॉरेनर चनीगा हुंपुतरा फाजिनबगी मरम पिरक्तबगी कोर्ट असिना असम गवर्नमेंट पु चैख्रे। युमसकैसा नुमिता कोर्ट असिगी जस्टिस अबे एस ओका अमदी एन कोटेश्वर सिंह बेंच अमना हाइखी असम द फॉरेनर सिंह डिटेन तौदुना थंबगी मतांगदा स्टेट गवर्नमेंट ना मरिक चुंबा एफिडेविट थागलक्ते मथंगी हियरिंग दा स्टेट अदुगी चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खुथांगदा प्रेजेंट ओइगदबनी। कोर्ट असिना हाइखी स्टेट गवर्नमेंट ता एफिडेविट थागलकनबा हफ्ता 3 की मतम पीखी लोइनना फॉरेन नेशनल चनीगा हुंफुतरा असम की मार्शिया ट्रांसिट कैम्पदा फाजिनदुना थंबगी मरम यावनगदबनी। अदुबु स्टेट गवर्नमेंट ना थागलकलिबा एफिडेविट ता फाजिनदुना थंबगी अकुपा मरम अमता पंदे। फॉरेन नेशनल चनीगा हुंफुतरा डिपोर्ट तौद्रिंगैगी ममांगदा मखोइबु फाजिनबगी मरम थंगदबनी। एफिडेविट अदुदा मखोइबु डिपोर्ट तौनबगी स्टेप्सिंग अमता यावदे। स्टेट गवर्नमेंट की थवोंग अदु कोर्ट की डायरेक्टिव वायलेट तौबनी। हिरम असिगी मतांगदा स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल ना हाइरिबा एफिडेविट अदु कॉन्फिडेंशियल ने अमसुंग मसी सील तौदुना थमगदबनी फोंदोखिबजु सुप्रीम कोर्ट ना यानिंगदबा फोंदोई। मथंगी हियरिंग दा स्टेट अदुगी चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा सोइदरे यावनबा कोर्ट असिना डायरेक्टिव पीखी। फिलीपींस की खा थांग सरुक बसिलान प्रोविंस दा नोंगमई पाइबा सिंगना युमसकैसा नुमिकी नुंगथिलदा जथाबा एम्बुस अमदा लानमी अनि सिरे अमसुंग तरानिथोय सोकले हाइना आर्मी जनरल अमना फोंदोख्रे। फिलीपींस आर्मी की चामगा अमसुबा ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अल्बिन लुजोना हाइकी नोंगमई पाइबा सिंगना सुमी योसी टाउन मनुंग हंजिनबा खुल अमदा लोकल टाइम नुंगथिलगी पुंग 4 रोम ताबा अदुवाइदा लानमी सिंह पुबा गाड़ी अमदा नोंगमई कापसिलकी हाइरी एटेकर अनि अमसु कापलगा हाकी अदुबु असोकपा मसिंग हौजिक फाउबगी ओइनदी खंगबा ngamdri हाइरी। लुजोना हाइकी लानमी सिंह अदु लेबाग असिदा लाकपा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मिहुत सिंह ngak senba ओइ मरमदी थौदोक अदु थोकपा मतमदा मखोय मफम अदुदा लेते हाइना लुजोना फोंदोखी। थाईलैंड गवर्नमेंट सेम सेक्स कपल सिंग लुहोंबा यानबा अनोबा लो चना हनख्रबा मतुंग लेबाक अदुदा सेम सेक्स कपल मसेल मसिंग यामना लुहोंख्रे। ngasi asi थाईलैंड की वैलेंटाइन डे ताबगा लोइनना मसिंग यामलबा सेम सेक्स कपल सिंग निंथीजरबा फिजोल सेतुना पाकसना लुहोंख्रे। मियामना सोशल मीडिया दा लेबाक अदुदा लेरिबा सेम सेक्स मसेल लुहोंबगी सक्तम पाकसना उनखी। थाईलैंड असिगुमलबा लो चटनबा साउथ ईस्ट एशिया दा अहानबा ओइरे। एशिया दा हाइरगना नेपाल अमदी ताइवान की हेक मतुंगदा अहुमसुबा ओइरे हाइरी। ngasi Bangkok ta pangthokiba Valentine Day ga mari leinana leibak aduda leiriba masing yamlaba same sex couple singna laktuna mass marriage pangthoki makhoi bu official singna taramna oki
Rutingwa amadi Phalanbi kauba couple amasu sahi kungi matungda ngasi luhongki makoibu authority na matam sangna luhongba thingduna lakibani hairi Bangladesh ki interim government na lotuna leiriba hanagi prime minister Sheikh Hasina bu leibak aduda amuk hanna puraktuna mahaki mathakta leiriba charge kayagi trial chathanaba hairakhrabani maduda India na thadoroktrabadi Bangladesh na international ki oiba mateng lauragani haina jackson wat phongdokre Dhaka da phongba pauche Daily Star da Bangladesh interim lengaki law advisor Asif Nasrul na haikiba wafam palladuna karigumba New Delhi na Sheikh Hasina Bangladesh da halandaba tarabadi leibak anigi marakta leiriba extradition treaty adu India na thugaire haina lawgani panba yabadi Bangladesh ki International Crime Tribunal na Hasina gi mathakta humanity amadi genocide ki matangda chathakiba crime singa mari leinana arrest warrant issue tawkhrabani Russia na leibak pokpa numita US President Donald Trump bu Russia gi marup Cuba bu terrorism sponsor toba leibak singi lista amuk yahunbagi yaningdaba phongdokre US ki thawong asi Cuba bu kangphong chaihanaba amadi government hongnaba pandamni haina Russia na maral sikre terrorism sponsor toba leibak singi blacklist amadagi Cuba lokthoknaba Joe Biden gi phirep Trump na ningthokaba numita mathak makha onthokki hairi Morocco na Ukraine khudum chananaba lising ani ga kungani thoi da lan hokhiba matamdagi Russia amasung Cuba ga mari leinariba mari mapangal kankhalan kibani mamang chahida Russia gi foreign affairs minister Sergei Lavrov Cuba da chatki hairi Afghanistan के अवांग थंगबा सरुक Siripul province militant group Islamic State की member taruk फारे हाइना provincial police ना युमसा कैसा नुमिता चेरोल अमदा फोंदोख्रे फारबा मियोय सिंह अदु province अदुदा था अनि की ममांगदा बोम अमा पोखाय हनखिबा अमसुंग लेबाकी मांग ताकनबा तहनखिबा मियोय सिंह नि हाइना चेरोल अदुदा मखा ताखी पुलिस ना ड्रोन कैमरा अमा लाइरिक कया सिंह अमसुंग मोटरसाइकिल अमसु फाकी हाइना चेरोल अदुना मखा तारी फारबा मियोय सिंह अदुगी मसक चेरोल अदुदा प्रोविंस अदुदा लॉ एंड ऑर्डर दा अकाइबा पीबा याबगी कनागुंबा अमतना सिक्योरिटी फोर्स सिंगना पीरोय हाइना मसक सिंह उठखिदे हाइरे Hyderabad yamna tabada aki tujungai oiba thaudok amada masagi nupi hatoklaba matung makak kakthalaga pressure cooker da kamthoklaba matung da pat amada langthoklamle hairi hairiba thaudok asibu thejiliba inspector Nagarajuna phongdokhibada siriba nupi asigi maming Uta Ben Katana Madabi kawi hairi mahaki nupa ki mamingna Guru Murthy kawi hairi mahak army ki retire tauraba miyoi amani su hairi hairiba case asi laikhidraba nupi asigi apokpa mamana police da haukiba January 19 da missing report ama taurakpadagi
khongul libada fangkibani hairi Gurumurthina mahaki nupibu hatoklaba matung makak kakthatlaga pressure cooker da phutoklaba matungda bora khaw amada haptuna pat amada thadaramkibani hairi Dog asi Gurumurthi masanasu maral yajakre hainasu police na phongdoragli Donald Trump na president oina wasak laukraba matung Afghanistan da kumja lising aniga kunmathoi da US ki military na mafam adudagi withdraw tawbada hundoktuna thamlamba US dollar billion taret romgi khusukulai ammunition amadi garina chingba sing adu president Trump na US da amuk handorakna ba haina phongdokhiba wafam adu Taliban na yakhidre hairi Taliban gi masak maming phongdoktaba official amana phongdokhibada Afghanistan da ISIS kega lamthoknaba hotnabada Taliban na haiba khusukhulai sing asi mathau tawkhigani haina phongdoraki haire Cancer layeng bada sizinaba hidak puthokpa company Biocon gi chairperson Kiran na phongdokhibada cancer laina layeng bada sizinaba hidak sing asida atopada laina layeng bada sizinaba hidak sing da lawriba tax asiga manahan bidanaba lagliba sahi gi budget session asida puthokpiduna tax lawbidanaba tawbiyu haina appeal tawkhre Union laingangna haukiba chahi gi July thada cancer layeng bada sizinaba Makhal ahumgi hidak singda custom duty lawkhidaba miyamna hidak sing adugi kanaba sing phangba ngamki All India Organization of Chemists and Drugs ki General Secretary Rajiv Singh na phongdokhibada chronic oiba laina singda hidak langthak singda lawriba tax asi chada 12 oiri asigumba tax sing asina miyamgi kokta potlum hapkatba chap manari haina mahangna phongdokhi Loinana cancer laina asi haujiki matamda nabagi chang hengalakpa maramna layeng pathap chathabada hidaki mamal tangbana khodong chadaba mayoknariba asi thengnabagi damak mapa laibaktagi pusilakpa high tech instrument input material amadi hidak langthak singdagi lawriba import duty sing kakthatpiyu hainasu laingakta appeal tawri Aroibada maroiba pau amu hana pizari Foreigner chani humputara phajinbagi maram piraktabagi Assam government bu chaikre Supreme Court Philippines ambusta lanmi ani sikre tarani thoi sokre Thailand da ngasi same sex couple kaya luhungkre Amadi India laingangna hanagi Prime Minister Sheikh Hasina bu thadorakrabadi international gi oiba mateng lawragani haikre authority Hauziki oina MAMI TV na sandok chaba Chinglon Wangmagi Mapao loisinjare midyeng tabiriba singna makha taba pau ngai minase